masak khang na kani mo khang le mi na mo kani khan nei jo khang na ba de di phar ga ji custody tham ga di problem si sop to ni phadi ira sum chat thak ki ni ba phar kan khak da problem sop to ni ba hing mi an ba gi miam gi do state government depend to se ko state to se ngam dre adu khoi central government na kan to being view hai ba ta ma ji gi lak pa issue asida negotiate to khibni masida akoina mu yeng ya ba se hairiba Nagaland da chathakiba asi Manipur da muka masisi lakadra la oidra aiba question masida koi honorable prime minister na visit towe Manipur da visit towe da mana ahan visit towe se Swasampur visit towe Swasampur visit towe tanda mana haiki akoi yaragadi akoi local body singsida power hingat laga ko power hingat na bagi damakta akoi sem sari habani to bigani habani madum bo wahai singsu khra phongdok lamba aduna masi kamaina tokhi masi lakpa si kamaina tokhi gebam tamsida haidi ba Nagaland state government nasu masi ENPO sina demand to basi koi sokhatre akoi state amma level state sina koi areas da yam neglect to bire khot pire development lap ngam dre haba matam sida center na yemom tam da mokhoi gi history do yemom tam da achum bukhra yaure habde gi center na pressure to boda akoi gi honorable Nagaland gi chief minister su madu yarba yare Manipur Nagaland bu Kaidredi, Nagaland state as boundary Kaidredi, territory Kaidredi, Sum Mashigi, Handabagi the Makta, Piki Vata, objection later, Hana, Habidegi, Mashi tripartite, agreement lack whenever. Dogre, Pigre. Musim Manipur the command Lakani haven't. I quit Lakani haven't a tico. I do La Haning the Bagi, Moka a Hajagi. Kaya gumba masi lahange hai lakpa tare hai di kanan laham bata bano masi lakpi ya basi kanan laham biya bagi lambi kanan pido ino no lahaloi hai kanan lahaloi do ino hai bido koi hoji matam lady state government sina ai di hai bido ni state government sina hoji yeng liba mi yeng asida aina sum yeng jabni akoi Manipur Valley da Manipur Valley pho yeng mangam deba manab mi yeng ngam deba ka Manipur Valley da kalakpa aduga asing ni kalakpa MLA miyam su Imphal da lei ko rural area da kalakpa MLA su lei adu Imphal area da leiraga lei mokoi la lei de aduna mokoi na represent tori ba kari ba area da pho moi uba ngam deba khali any central na fund number pirak seba fund hek development fund pe pada Imphal area khat da thada gebi wakhan dum lai reba rural area pho thada deba didi Imphal Manipur Valley da khat pho thada ba ngam deba sina sing de thada ba ngani habidi ai thaja deba adu pelak to ba myam adugi kholaw la padagi government of India ne yengpa matam dadi fund si India government pi bani ka hoi da bane ba fund state da fund thada ba punamak se state government account lei he che akoi Manipur government na ka hoi da bane ba adu di sahi sup dang ga koi fund sup pi ba se madu di sing da Ukhrul da kai gi development lei tri ba aduga Swasampur ke gilai triba, Tinopang gilai triba, oh snapti, Tamero, no neck gilai tabana, government Indiana, sup yam thadakiba, school gi oire, education gi oire, health gi oire, aduga lambi thong gi oire, thadakiba purma asipao. Kay ginamak mo yodobano harakadi asay Nagaland gi type da ekoi development later ekoi development pami ekoi miga himinaba pami ekoi district se harakam da adodi lokoi gi power piregi harak center hairoi draba example muka haigi ko asigi mari de marina ai asum lapu ya bagi example handak saka mamang saka da yung government India na tourism gi pisa yam thare yam thada ka jani Adu tourism thada basi tourist oiba sport oibi aba mafam Manipur de yam lei sing su lei valley su lei ko adu da thada deba
Turi Mapan in Pantry Mapan Tadari Miamji, tourism with Pantadari Chumli Brava. In Pantry Mapan the Turiski Minda Pando Tadari Chumbrava. Already Atopa, Ruriada, sport. Okay, touriski yemiaba, dawiaba, chakap kungdamda semiaba, sing semiaba, yam lady. Aduna sateva. Aduna masigi nature se satabata hoji Nagaland FN ka TA gi piwam si thokaneva. Kaygino aduna masi government na yeniba sida ina hadi chakap kungdamda manaba thakte yembiu haba e haijeningi aduna masi tawdaba taragadi hoji anabo government sina madu han torum madu lale Pan any lapum his backup yabon pumps in the backup never development may have to pack another lambi tongsu, manane, same batabni, sing shoe, tamsu, manipur to openina, sing tam kaidopi one at the ICD, equipment pudisa, lambi poundaba. Nam the one from the Tadakibada, Kanamatanawa, Wadaroy, Manaba Taka Lagadi, Aishu, Manipugini, Aisha Manipugini, Dubu, Pena the Wamiam Lava Pumptum Dios, the Hyper Nagalengis, and Lapia Malere. Anishu, but then like I had anybody. Hidiva, Adugus word, I do Hojiki in the Mua, hiding Government of Manipur na Hojik Lady ba Manipur sita peace Makapur number Hona Bomtams the Government of Indiana ay tahoning ba Hojik Kugi Honorable Simsir Yumnam Kimchan Lere Honorable Simsir Owen Lere Masigi Magi Afaba BGP gi Afaba Government Aba Salahinge Manipur da Haragadi Mabu Center na Sukavitik support to be given ever. Law and order Oishno, development of Oishno, Hadi Purmak Ase, BGP party Bunusi Jaragadi, State Manipur State Bunusi Ragadi, look at Manipur State Asigi, Ruto Riba, BGP government Sibunusi Ragadi, Hadiba Mr. Sibu, Centerna. Here couldn't make support to be given ever. Support to what Agadi, how's it Toriba. Return to Toribasu, Yam Lion Scope to Kineva. Ado support to be the man Simpsa Uresu, Magi Pangan, Pudopangamoeva. But Centerna support to the Magi power, Pudopum, the low orders of Magi the free hand to be on them, the Roma Scope to Winnie, and the Pangan Yawini, and Howziti State. Istimsada support of Bobudi, Kangup Amagi group Mada, support of Mona Ibidigi, Madukangup Amaduna, powerful Toragazi, open Toraga, no may collide Paraga, Muklaga, Tony Domingboto, we say, Moisentagi, Hefra Yabugi, Nihapsi, Miami, Mudu Ureva. Come, Mamdi, Masi U Happy, Aquina, they have the Ubugi Haveni. Pabi having part of a collide part of a surely basic control to the Sanksi Brahmaric Sanksi Lagbasing terrorist Miam Sibu, pre Mutado Piba, Adu Mugu pre Tadoraga, support of Muhutta, State Minister, support Toraga, law and order control over the Ozamai Bondam Lactic, Ozaki meeting the Haidiba, Aquilitan get Toxi, Kamina Ubi, Icham Samna, Aquigi, Nasagi, Lanai Gibas, Hounabet, conflict, Nena, the mind of Overa Yabra, at Luxembourg, of Turapen, Loyabra, Nataharakanda, Karamakangi Masida, Aquay Mamang the Su, Quina Hek, Sigma conflicts, Mamma Tokpagi, Tenkanka Yadum lay, Aduga, Kuki Singna, Tangkhul Lenda. Masisi Laibani Haiba Aduga Mukuki Singa Makoiki ni kind of claim to Wiki Bottom Lab, Adubu traditional a quick conflict resolution with Mesem Yasin and Baymatang, Takaxing the Quinadum, Pau, Mayama Toki Sudum lay, and the Sugumbaduna, Asina Ahan Maxunate, and a Masi conflict Sekara Mine Ubi, any agenda or Najaganda Queen Huzi, Pusila Payabase, Koginagalian District Autonomy Piki FNT, Gedugi model, those that in Zilak number of Unica in Dan Express and Fundo Posulay, try to relate to Wayaman Jago, I meeting the conflict Sekamine Ubi. Mrs. Soba, a queen ying yao say, Messi Quina, Victoria Iba, say, Maruina, return those Victoria city, equi Lekai issues not te, Jati any issues not te, to a whole put to have one echo. Moi Nishasa Laga, Nishasa Laga, Amaga marks the Bibari Netava, Aduga, Mabu, some. Moi Masenda Wang Sangatna Bedegi, Tokiba incident money. Masi Tokiba incident, see, Kamina, Toribano, Habum Tamsida, Punare, Sainere,
aduga masida chainarapa issue dagina asup chauna laikai oina ji thore laikai haidi Tangkhul group ka laikai khraga kuki khra leitan da punna leminaba laikai naknaba asida thore thore ba issue se kai damak ta basi asup chauna thore no laikai oina thore no haibam asida khoina yengmu yabasi khudakta moi hekta hauba nateba funare funaba ani edu kana adjustment tawdege aduga hojiki hariba sobiba imungi aduga mohoi groups na su chatlaga hojiki furiba group adugi khunna chatlaga ningthau semen kana lei kholi hangnaga si yagadi amas sauthoktanaba akhoi customary gi oiba ngangnaraga khotnaraga sum tawsi khosina ngangnarngai sumai ngangnabane bako asida masidigi ngangnabadigi yanarak tarawi sum tawpadigi hojik leiba intention asida aja miyamna adum kukina Tangkhul fure haibigi rom dam sekreba chappadigi maduda akoina masi ai hadi mature oidaba group ani ne lawseba asembadi masi issue da chawthone kai issue ne to issue ne akoi Tangkhulna aduga kukina ani si leadership se ai di matik sa den laweba kai gi mok no kai gi ma angau ani kha yu thakmina ga phunaba adudabu sukumatik ismaina thohala babsi leadership moige adudi leidiba area leidiba lusting ani se Tangkhul osno kuki osno masi fit oideba adu miyam khandeba aduna thoki bani masi issue degi moina khanthaba ngamdaba leader ani na khanthaba ngamdaba like area duda litan da leba asi ani gi Tangkhul osno kuki osno adu ngamdaba gi damakta ngamhodabagi damakta khantha hodabagi damakta asi hojiti prajamyam ani makki ware mai thabire amasu thare ama thare hoi mai makai lebingam de chele kanana no misi daita kana lawdo no haiba area du lediba ningthau singni chairman singni lediba aduna asida ahan bai point de moi matik sa dabagi ni moi matik sa dabagi mai praja ware ani shubere point de kamain en lakchake amamdi hariba khanariba aduda maduda ko security state force yauri aduga central force uri bani uradi maliba ani du fu su sopasu pharo pharo ngakang lokap ta thamo thamnaga no ko lao he no ju kin tore no ju si lao he ha tanaragadi masi thokadraba mi tholi thonge na thon no mamba ma yawe ba adudi kanana thohanning kana yawage mudumarta adudi hariba furiba misu soriba misu khanariba ani dubu free thadoroga akoigi ira ma thohanning bigi type to the state force su se dum tawre central force tawre aduna neba madu tawbagi neba aduda masi ira thokpa matamda mai thanare phunare kam tawpa matamda hariba kanglup amagi di ai ude numai paibu ude koi Tangkhul gi di numai paibu ude ba adubu central force lere state force let min naraga numai yamna phajaba ha Indiana sa daba numai myam pai da lere adu army ga sum loina ga sum chatli lauri mo marak ka sangchila ga sum numai yala ga sum to bisi yauri mo ma da kabi adu ga di kamba state amo oirage ba law orders kanana pai do rino kanana sason to do rino ba lady ba ojipudi kuidri ko khigi honorable singjumai gi imere na ojiti honorable simsa oire man budi hoji nauri adubu madam nawaga su state ama leisure bunina law order se kanana paige no question hangni bom leireba abedi haribi illegal immigrant sing gi lakliba sing aduga underground ni haleliba adu terrorist ni leriba singsina Indian force ki mangda numai kapaga numai yalaga stapa phadadi kamba makhan gi India gi force singsina mugo phadu inova Indian state force nisu padre adudi India gi security force nisu pad central force padre adudi hariba group amagi phong na numai pai chali be singju kamba security phadu na foreign gi la phadu iraba foreign mi oira phadu ira natadi masida uba khoina yemu ya ba se sumana yemu matamsida
Kanglup kini hana yengbi yadaba makdi leyeba ko masi kanglup ani gini ne yengba tagadi yengli mami do soireba yengli ba state government na kanglup ani gini na yengli kanglup ani adu soire central government so masi toise kanglup ani gi jati ani gi issue ni jati ani gi communal crash ne na muga yengba tagadi Matammoda 2023 da thoki ba issue se honorable home minister samak sai masidi kanglup ani gi communal class ni hai ki aduni hoji chu mo hai gadi masi aram bu oine ba kanglup gi natte ba group ngoksina ba group ani gi funa bane ba madubu koina kanglup ani gi ni hai gadi bukoina sautho hanning bagi ngangla kada bane ba ko issue se sautho hanning ba losin hanning da ba pixin ning da ba adu mokak lei adu masi se koina ai gi appeal de tawjaning badi anau sarkar manipur na yam thajajaba leadership su lonamak miyam su thajajaba to afoba to kadan khaliba honorable chief minister masa makna masida initiative lobo masangi masida center na yadi hasu mojiti mana honorable chief minister mo orabina roi order gi state subject orabina haibu illegal or party bani masinje phadi loina order pigi da bane ba manu su pibio Mar piraga phar jadi kanana no habdu ase mothoni adudi phao haina koi honorable simchar haiba phar jadi koi honorable simchar gi maran oidreba center gi maran oirene phande gi adu phanda asi phao na hairatdi center su phao haidre state su phao haidre lan lona ra aneba asing balai aduna masi issue sida ai sautho adinde aduga naga singi tangkhungi ni haigasu tangkhungi group amakak tani pulak natti haiba area du lebani adu adi naga gi interest su haibi gnoba media su haibi gnoba naga ga kuki ga mo hawinare habdu asing mo wai sinna bi gnoba masi sinna basina kai ga akoi mangam yam leyeba peaceful mu la pa ya na bagi tawong tamda adugi apan ba makla kneba aduna hoji atoppa area da kangpopi side so koki oisno naga oisno aduga koi tamelong side ta khangde side 2 side ta aduga chandel side ta surasampur side ta asingum base peaceful pama myam di base sautho handana ba role ma haisi appeal to jeri underground shoe group lebesing shoe aduga insurgency singsu aside involve to bigano naga issue sifare riba group singsu yawi gno ba masida yaring kai yawak pa ba sigi phaba amphau theina roiba yawak pa haiba si jati rol makki yawi ba mi singadugi loi mak awa patagani nakhoni yawsilak ontam parja innocent singchi lephum khangdena waba taba miyamse no responsible loge di khangdre adubo majing ba responsible loi haidi masidi yawi gono na idea appeal sanction to appeal to jeni kuki saichu naga saichu haidi bo kang ani gi yuwa khana beduda tawdi akoi pajari bo kuki su apang ba tagani naga su apang mu tagani tangkhun su apang ba tagani kuki sing khasu apang ba tagani me apang ba koi miyam yawsil loi seba aduna ase achumba kanano maran thing to haymak su pha di phagdawni hoy pha phadriba masak khangna banga kani mo khang leimina banga kani khanai jo khangna banga de pha ga hoji custody thamaga di problem solve tawni phadi irang sum chathaki ni pha ga khak da problem solve tawni ba aham rawi thamni okay jayam phasana ozada in a very simplified way that phasan thambire tawri ba phapak se kana kana phunari bise kana no involve tawri se sa sat phara kan mara laiba singon nang na hangnin mahak na sini haiba potum da lakta daga irang ke tum nem tha doina adubu kari ge suksaw ne haiba wahang mature oidaba tasenga ani maksi mature oidaba group ani oirabra natra kana santai da bangam daba leader matik cha dabaira natagam hide ba thodok tok matam da security force to they were also present there laidini aduduga masidai sida akoi gi thek laksin bangam da be pot amakak leibasi security force ki pot sidaida achobo wahang amade dum leire adu kam loin order ki wahang su dum klak tuini aduna kanglup ani gi oina uhan ba masi si yam phatta ba thaba amde dum oini adu yam chauthok pai tari masi yani ko pixin ba lotion ba report ta lak tuini adu bukari gi damak ta yam chauthok kanda icham cham na khana boi taragadi na khoi lali ba dun hak na sini haina khoi saungno ba dagi yum khara mai tha ki tar su tara amak kunam thab dei mathang chara chara kunthani phu tharak pai bisi gyam khra ba yumni masi da kadau lei masi laksin bangam da bisi kari gi
ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯑꯗꯣ it's still a question on law and order the question ama dum lai duna masida yam chawthogan ba uji mamang suina thamjakibado karidamakta Ukhrul da northern Kangpopi karidamakta Ukhrul da akoigi net thinjin bano internet shutdown tawsin bano adu hena chawthona be maram oibra loisin ba yabase lanai ki yana da bagi potam kha oita aduna the underlying understanding se kai gin ha ko hangang se amakakti langna be dum de fam amakakki thamete yes aho kanam ta sigum basing ham hena pakthok chawthok on ba amasung hena ihau sagat pasi pamde adubu hairi ba chathari ba thong sing hai tare lenga ki sungai re masida kari dam de ya ba maram sida yam line with iron hen sat laksin be ya maram jedum thado ga thame pot imana su thambi ki ba du moi center ki wa ta ba mal ha ko hang sina so question lai se mamang de center ki ya kayeng ba center ki chukli par ga sana han be pen be wahang si amuk hana talu da taraga su mayam leire dum ada swai da kari makra tar leibra kari makra understanding leibra be wahang si dum lakpe fam se leiduna oja mai bon dai lak chani musu ja sigi se masi oire awara kan da amak akoina aina pusin jani musu ja thoidokna sida akoni meeting amtang thamba ya base kanogi tarik manga gi New Delhi gi akoi gi FNTA gi mogi tripartite talk chathaki se ja Nagaland government ne aduka center ne aduka Eastern Nagaland People's Organization in ENPO ka Nagaland gi district tarukta akoi gi autonomy khare hena maning tamba pithoki ba akoi gi legislative da administrative da aduka financial policy da mechanism da sigumba maka p ki district taruk ha se around akoi gi cha da nipu dipani pu mapan gi chang hai da Nagaland whole state gi sigi pithoki bang khok lei be si loira tarik taruk ka tawra matung tarik mapan gi Indian Express da phongdora kibse India da manipur da sorry masigi model si injilak na batawra bra aduga mu election yam thuna tawsilak pasika moina pibe hin se MLA sing de election yakshin ki ba maduda koi political dialogue ta table la akanda masi question ga tabni haiba wahang bofam masu sugi side gi thambalai aduga MLA sing de gi su habiti koi dialogue targa chathara ka masi lotion ga da woni aduna we should take part in forming government haibana koi phongdok perform ju lai ki duna sigi model si mechanism injilak na batawni ka ni Indian Express phongdok ki lai hatare swai sida ka ti khatik tang koi karamaina asuk yamna thuna dum lotion be post yam chawthola ko pumong khalai ba duga lega nga su dum jikta su haina me koina basika da weda makta lotion drino smai da lotion be ya pasibu haiba sida hena moina chawthokna be pona makak oina sida kai is there any understanding about hangam sum thok tab dinate haitar kamai thambi ni uza mase surubala hojike FNTA se Nagaland government of India gi duga Nagaland state amasung ENPO agreement ni masi ENPO se haiba asikai district truk sin namna connect na taba area ni moina connect ki group ajigi to usina center da pressure pi bi committee ekoi chawkhatre ekoi chawkhat puwa le state government na neglect to be re any development oisno appointment gi oisno employee all maki yembo matam da yam sothare ekoi se connect area se aduna masi ekoi gi area se hingmi ana bagi myam gi aduga state government depend to se ko state to se ngamdre aduna koi central government na kenu to being view hai ba da majigi lakpa issue asida negotiate to khibni masida koina mu yeng ya ba se hairiba Nagaland da chathakiba asi manipur da muka masi si lakadra la oidra aiba question masida koi honorable prime minister na visit to manipur da visit to da mana aham visit to se Swasampur visit to Swasampur visit to bam tanda mana hai ki akhoi yaragadi akhoi local body sing sida power hengat laga ko power hengat na bagi damakta akhoi sem sari habani to bigani habani madung bo wa hai sing su khra phongdok lamba aduna masi kamaina tokhi masi lakpa si kamaina tokhi gebam tamsida haidi ba Nagaland state government nasu masi ENPO sina demand to bi se khoi chawkhatre akoi state ama lega state sina khoi areas da yam neglect to bi re khot pi re development lap ngam dre haba matam sida center na yemom matam da mokhoi gi history do yemom matam da asum bukhra yaure habdegi center na pressure to boda akoi gi honorable Nagaland gi chief minister su madu yaraba yare manipur Nagaland bu kaidredi mani Nagaland state ase boundary kaidredi territory integrity kaidredi sum masigi phanebagi damakta pikhi wada objection leitre haina
हाइबदेगी मसी ट्रिपटाइट के कनो एग्रीमेंट से लाखपनेबा तौखरे पीखरे मसी मणिपुर दा कमाइन लाखनी है अखोई लाखनी है बनेतिको अदो लाहनिंगदबगी मखा ए हाइजेगेबा कईगुंबा मसी लाहनगे है लाखप तारे है जी कनान लाहम ताबनो मसी लापी याबसी कनान लाहम याबगी लंबी कनान पीदोइनो दो लाहलोय हरगना कनान लाहलोइदोइनो हाइबदो खोई होजि मतम लेदी स्टेट गवर्नमेंट सिना ऐदे हे हाइबदुनी स्टेट गवर्नमेंट सिना होजि येंलिबा मियेंग असिदा अइना सुम येंजबनी अखोई मणिपुर वैली दा मणिपुर वैली फो येंगम देबा मानव मीन येंगम देबा कापा मणिपुर वैली दा कालकपा अदुगा आसिंगनी कालकपा एमएलए मियामसु इम्फाल दे लेको रूरल एरिया दी काप इमेज लई अदु इम्फाल एरिया दा लेरगा लई मोय लाए लई अदु मोखोय ना रिप्रेजेंट तोरिबा कारिबा एरिया दो फा मोय उबा ngamदेबा खाली एनी सेंट्रल ना फंड नंबर पिरकसेबा फंड हे डेवलपमेंट फंड पिरपदा इम्फाल एरिया कट दा थादा गेबी वखन जुम लईरेबा रूरल एरिया फा थादा देबा दीदी इम्फाल मणिपुर वैली दा खक फा थादा बंगमदबा सिना सिंग दे थादा बंगमनी हाबिदे आई थाजा देबा अदु पेलक तो म्याम अदुगी खोलाव लापदगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने येनप मतमददी फंडसे इंडिया गवर्नमेंट ने पीबने कावइदबनेबा फंडसे स्टेट दा फंड थादब पुनमक से स्टेट गवर्नमेंट अकाउंट लई हेचे अखोई मणिपुर गवर्नमेंट ना कावइदबनेबा अदुदी सही सुप रांग अखोई फंड सुप पीबसे मदुदी सिंग दा उखरुन दा कईगी डेवलपमेंट लेत्रिबा अदुगा Sosampuda kay letriba tinopang kay letriba o snapti tamero no ne kay letriba na government India na sup yam thada kiba school gi oire education gi oire health gi oire adugo lambi thong gi oire thada kiba purma asifau kay gi mo yodobno harakadi asai nagaringi type da ekoi development leitre ekoi development pami ekoi miga himinaba pami koi de six ha kamda adodi lokoi gi power pirege ha center hairoi draba example muka haigi ko asigi mari de marina ai asum lapu yabagi example handak saka mamang saka da yung government India na tourism gi pisa yam thare yam thada ga jani अरे टूरिज्म में थाद बसे टूरिस्ट स्पॉट मफम मणिपुर वैली को थादेब टूरी मपान इम्फा टूरी मपान थादरी मैम से टूरिज्म की फंड थादरी चुम्रीब्रब इम्फा टूरी मपान टूरिस्ट की मिंग फंड थादरी चुम्ब्रब अतोप रूरल एरिया स्पोर्ट कहीं टूरिस्ट की येंबियाबा तौबियाबा चौखट खुंगदांग सेमियाबा चिंग सेमियाबा याम लेरी अदुनो चत्तेबा अदुना मसीगे नेचर से चत्थबा तागदी होजि नागालैंड FN का TA गी फिवम से थोकनेबा कईगिनो अदुना मसी गवर्नमेंट ना येंनिबा असिदा एना हाइदि चौखट खुंगदांग मानबा थाकते येंबिउ हाइबा ए हाइजनिंगी अदुना मसी तौदबा तागदी होजि अनौबो गवर्नमेंट सिना मदु हान तोरमबदो लाले फन एनी लापम हेजि पाखप याबो फम सिंदा पाखपनबा डेवलपमेंट म्यामसु पाखनबा लंबी थोंसु अखोय मानने सेम ताबनी सिंगसु तमसु मणिपुर ngak to ओबनिना सिंग तम खाइदोपै वाना ते हाइसिदि अखोय मणिपुर दिसा लंबी फाउनबा ngamdebo phamda thadekibada kana amachana waroroi manaba thaka leiragadi aishu manipugini aishu manipugini leini dubu pena deba myam lawapum tamdi ause haiba nagalengi se lapiya ba leire ani subadan la ai haijaningbadi hariba aduga su oire adu hojiki se ina muga haijaningmana government of manipur na hojik leiriba manipur sita peace makapur na ba hona bom tamsida government of india na ai tawhaningba hojik khoigi honorable chief minister yumnam khemchan leire honorable chief minister oin leire masigi magi afaba bjp gi afaba government aba sala hinge manipur da haragadi mabu center na suka support to law and order oishnu development oishnu hari purmak ase
BJP party bunung si jaragadi state manipur state bunung si jaragadi duga manipur state asigi rule to riba BJP government si bunung si jaragadi hariba chief minister sibu center na hiram khuding makta support to bi da baneba aduna support to bata agadi hoji thoriba leitan thoriba su yam lai sop to ki ne ba adu support to bi raktadi ma chief minister ore su magi pangan phudo pangamoeba ba center na support to ka hada magi power phudo pom namda law order so o sino ma so magi da kra free hand to bi mo tamda ro ma sop to gani aduna pangan yaw gani aduna hojikti state Chief da support to bobudi kangup amagi group amada support to bo mong na ibidagi madu kangup amaduna powerful to raga ji open to raga nomai kholai paraga muklaga tong bo to bise moi center gi have khar yabugi ni habsi miyam ne yemude ureba kam maramdi masi u habsi akoina direct habinati ubugi habini Fabi having father, Kolai father, surely basic and Tonto, the Changsi Brahmari, Changsi Lagbasing, terrorist, Mam Sibu, pre Mutado Piba, Adu Mugu, pre Pam Tadoraga, support of Muhutta, Chief Minister, support Toraga, law and order control over the state, say in a tapna, they never get the support of Biragadi, Hen of Hagani have a opinion last year around. Okay, Zaki, Yam Pazabo, Zaki, Motambi, but Aduk FNT, Basia, Manipur, Lakwe, Bagi Madam say Hai Taragadi, Sotaraba, Akogi, Tingi Lamsing Hai Tare, Sidays later, Akogina Galenda. Adu minor labor na makoi basana marom dom hen autonomy maning tambapira kanda sakot na bagi lambida legislative da akogi administration da financial da adu autonomy hen na pihan na bagi takshin badugi aya badugi tripartite agreement duni February gi tarik tarukta ada yana kibasi ahung bama purak pasi ga dum hana gi do dum hamu dum madu makha sa thadong mali hai bagi magi pot amakha usu thambi hai tare ai aroi bagi round gi oza mai bonna sulak ti gi oza koi gi laiba government hai tare handak puji puji lai de pasema aba government se da oza gi meeting se kamai thambi ni gi oza se koi government da koina haija ba hai tare ko sidi government hoji lai riba government sida chatha haningba asi koi da moi to haningba adu ko moi to ko da budo koina expect to pa ko koina ihan han bada koi expect to ba government se center na thajaraga thamlak ba government amani aduga honorable chief minister president rule thoraga suspension thoraga masi government ama miyam gi mihut oiriba asida koi muga paihal laga simsa ma thamlaga adu tawam tamda manipur da leriba situation asida akoi ing tap lapi ya bagi malei haiba thajaba mkha da soidana seman ba oiram su yai adu madu seman ba oiram ba taragadi asai ena haiki budo moina thajaraga thamliba honorable chief minister asibu aduga makoigi cabinet colleague government pariba mantri sing asibu fajana hapiraga akoigi apunba manipur gi parjana pamliba community punamak manipur pamliba punamak asi aidi thabak oina tokthok himba center ga good relation ledaga state siga toraga asing manipur da leriba law order mayam pen riba punamak asi government thamagi namada government thamme haragadi manipur da hujigi phong sariba mai makai leitriba community ani gi both side ki idps sing sigi important hana center na thajaraga afaba government oi thamge na thamlapu egadi masi athubo matam da paikhat pi busungani khali adubu handak ki budget ta yawba yawdabadi khangde hariba idps sing changwi hana bagi Srasampur digi selakhiba aduga More digi Sedakhiba, Imphal digi Senkhiba, Asipunmaki, Manipur, India government, Masila Nai, when government Putupang with a Munateboko, state government, central government Yaw the Ria Deva, Central Manipur interest Panado, Handak budget really Yawway Yawdabra, Kagumba Yawm, the Targadi, Masi budget resettlement gi oina big doctor 60,000 gi masi budget ta yaw da taragadi government na hariba crisis top da mai kai
혼돌람나가 두가이비키바 뿌르마 IDPS 싱시기 간선 오이데 하이브드디 만ipur प्रजा मियाम लौखिगनी अना मसीगी मदु यावद्रदि सरकार थमनुबगिसु अर्थ थोक्तेना अहामेदा थमजगे अदुगा मसीदा मुगा खोइना कैदोबताय सरकार से अफबा सरकार म ओहेंगे हागदि प्रजा की खुदसु खल लेयबा प्रजा की खुद मुले लेरिबा जि सरकार पाइरिबा असिदा कना कना पाइबनो अदु येंगसी एक्सपांशन बुदि तौद्रिको अदुबु तौरिबा ऑनरेबल चीफ सबु थाजब मखामदा अखोय थम्बंगमद्रा थम्बंगमगद्रा हाइदा को हाइदिबो क्वेश्चन आइना हंगिसिदि सेंटर ना क्यामुक थाजना ऑनरेबल चीफ ससिदा पिबिरगे माबु क्यामुक थमोय सेना सपोर्ट तौरगे हाबिदो कईगुबो सब थमोय सेंग सपोर्ट तौब तागदि सेंटर गा सपोर्ट तौब तागदि अखोय प्रजा मियामजु अदु थाजबुदु थमरगा ऑनरेबल चीफ ससिबु बेक तौरगा अखोय प्रजा पुरमक बेक तौरगा हादिबो मणिपुर सि नॉर्मल लापे हनबगिदमक्ता अदुगा हौजिक कांगुप अनिगी वखलोंदा खैबु खैबु लेबा पुरमक सि कोपग यानबा हाइबदा ऑनरेबल चीफ सगी मथौसि आमा चावेबा अदोदी मधु मथौ चावबदो पाइखत पीनब ngamnabagidamta kanagi support daka oi both side ekoi leiba manipur da leiba community punamak ki support ama changeba madu changa kan khakada oi ngammakani aduna masi ngamma taragadi ekoi hariba manipur ki IDPS ki bahana budget yaudsu ko ekoi state ga aina tohni mudi state amagi mission na muga masi special package makak lowi budget yaudsu dum lowi ekoi center da haijaraga हानिबा पार्टिकुलर ओबा केनोगे हजिफाव स्वासपुरदेगी कोई सिना मैतैसिंग गियुम क्या थुगाइखरे अदुगा सर्वे तौथोरगा फन क्या पिरि यानी अदुगा मोलेदे क्या पिरि यानी तो कुकी के क्या पिरि यानी हाइबदु पुनमक अदो होदोरगा इन्फान दे क्या मु सोखी अदु पुनमक तो होदोरगा स्पेशल पैकेज में पिबि होना गवर्नमेंट ना इस लिस्ट लोगा प्रजागा प्रेशर में पीरेगा मधु फंड लोगा होने बतारगदी मधु फंड ताने बतारगदी थमोय सेंबो गवर्नमेंट नि अदुगा मधु ओरगदी कोई मियाम सपोर्ट तो भी है कई गम्बा मधु की सिग्नेचर अमो उद्रबा इशू सिगी सोप तोने बगिदमक्ता अदुगा अवाबा ताबे कन्न बगिदमक्ता असिगी प्लान अम फोरे तो पॉलिसी अम फोरे तो बतागदी अखोई हारिबो गवर्नमेंट असि अखोई मियाम सपोर्ट तो बगी अर्थसु थोकते अदु येंगदन लेबो गवर्नमेंट ओरगदी मधु अखोई कानबसु फंगोय अदुना मुखुई बुदि काना खिबियाय दे प्रजा वारिबा मियामदि कानबा फंगदा मानदे हाबिदो आइदि हाइजनिंगे अदुना मधु मियामगी मैयामने याबा गवर्नमेंट ओहेंगेदि मियामगी वहाई खर हाइबियो मियामगी थबक तोबियो हाबसे ए ग्यापिने ओके ओजा याम फजबा ओजागी ओजा माइबोन की क्लोजिंग रिमार्क थमोई सेंपा गवर्नमेंट अमनी अदुगा हाइबा तारगदी प्रजा सिंगसिदमक्ता मरुन हुजिकसे IDP सिंगसिगिसे फॉर एग्जांपल फॉर इंस्टेंस इवन इफ बजेट मोगिसे मपुंग फाना सफिशिएंटली मोगिदे यारक्तेना खन तारसु स्पेशल पैकेज अमा सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वेस्ट तव याय करिगुमा थमोई सेंगना प्रजा की इंटरेस्ट थबक खरा तरक तादि मयामसिना अखोइलना सपोर्ट तफम थोइ मयामसु सपोर्ट तवगनी गवर्नमेंट सिनी हेबजे कोइना मसा खंगरा अदरवाइज प्रजा की आइफा थौरांगदा सिगुमदा वा मचेत अमफो गांगदरबा करिगुमा थबंग पाखलक्तबा तारगदी अखोइ प्रजा मयामगे सपोर्ट सु मांगबा ताबनी मयामगे थाजबदु ट्रस्ट सु मांगबा ताबनी दुना गवर्नमेंट सी लेबा प्रजा मियाम खनबा दु मथमोइ से गवर्नमेंट एन खनबा तारगदी याम लाइव एम चंबे एग्जांपल हम जो जा माइबोन पीखरे मदुद उथोरप तारगदी थमोइ सेंबनी हाइदो ऑब्वियसली मियाम सपोर्ट से दुमक अखोइ गवर्नमेंट दु चटपा ताबनी अदुना हुजिक थोइबा